Kitabu cha Samueli mriangoni wa 5. Bwana anaadhibu Wafilisiti kwa sanduku la kilagani. Baya Filisiti mari halaro sanduku la Mlungu machendana rokula Ebenezeri hata Ashidodi. Makirititi karo sanduku la Mlungu haka nyumba mwa Dagoni na makirika hehi na iye Dagoni. Bikara watu Ashidodi mariho la muka na maza cha siku iretuwiriza lola mamu na Dagona zagwa na kwa uso mbere za rosa ndukura Bwana bai makimu hala Dagoni makimu joho atuharo kala ila mazachage marho la muka makimu na Dagona zagwa no kwa uso kaheri mbere za rosa ndukura Bwana kisoche na mikono ijerevi za toka na ulazi hoki zingihini umwiri wendoro kaloza salamzima visho ndo vitumajo hata verero alombea Dagoni hedu mtoyo sangirai nyumbani wa Dagoni kwa Ashidodi kasho gachoki zingi cha nyumba ya Dagoni. Bwana yake adhibu watu Ashidodi akare hera mapigo gamaihu kuko Ashidodi na maihakani mwakwe. Vikaro watu Ashidodi kuzaona fisha makamba rosa ndukura Mlungu wa Israeli karindaka la kwe hubule maana Mlungu aza huadhibu na kizaza muadhibu Mlungu kwe Dagoni bai makihu maatuma kusanya hamwenga atawalio sa Filisiti na makiuza makamba frihende ezeri na sandukura Mlungu wa Israeli makizigize makamba rihirikeni gadhi bei makiritanya ro sandukura Mlungu wa Israeli la mareho ritanya Bwana waadhibu mji huo kwa kuongeza wasiwasi jomu ekiapa mapigo watu wa mji huo wa bomu kwa atite makiguroni maihu bai makirihala ro sandukura Mlungu mwaka ikironi riho kalari kuangirane kironi watu wa ikironi makipiga kululu makamba mzariri hasandukura Mlungu wa Israeli ili mafala gesisi na adamu ehu kwa visha makihu maatuma kunzumanya tawaleo sina Afilisiti makambira ruseni ro sandukura Mlungu wa Israeli rujeni kuko rukombola sizerika falaga sisi na adamu ehu mana were mzimzimu zangira wasiwasi na Mlungu were azaadhibu jomukuko na watu mario kama fere magurani maihu achokirwa cha wamuzi kikifika Mlunguni.